Jindal Steel and Power Company will invest more than 200 billion pula towards the construction of a 300 megawatts thermal power station, which is expected to start production by 2028. This is a significant investment which will ensure energy security and allow Botswana to export energy and to generate revenue. Mo godimo ga lenaneo la go aga lefelo le le fetla motlakase, dipuisano tsa mafatshe a di a tshwereng lekgetho la bone di buisana ka go tla ka ditsela tse di ka godisang itsholelo le botsalano ja one ka bobedi. I'm happy to say, Excellency, that given the commonality of our democratic experiences and the parliamentary system in politics and governance, our country should also explore further options for interaction at a parliamentary level. We've had the privilege of inviting parliamentarians from several countries in Africa. We'll be happy to do this for Botswana as well, and desire to continue and strengthen our relationship and enhance cooperation and understanding on issues of mutual interest, both at the bilateral and at a multilateral level. Jaaka mafatshe a tla bo a sekaseka dikatlego le dikgwetlho tsa one tsa ditiro tsa ditlhabololo, se gape se tla tswelela senonotsha tirisano mmogo e tla a sologelang molemo mabapi le gore a ikaelela go dira ditiro tsa ditlhabololo tsa mohuta mang mo nakong e tlang. Enge Malimoyo, BTV News, Gaborone. Ditshopegetso tsa badiragatsi go ralala lefatshe tsa 2022 kgotsa National Road Show go kaiwa madi wa tsone a bekile gore go dirwe legato le lengwe la bobedi. E tla rola semmuso tshimolodiso wa ditshupetso tseo tsa bobedi tona wa lephata la ofisi ya Gatautona Reka Bomorwaeng o boletse fa ba ikemiseditse go ralala dikgaolo tsa lefatshe leno di le 31 ba ntse ba eme badiragatsi nokeng ka ba lebogile seabe sa ditshupegetso tseo mo go ribololeng talente tsa bone go tsweng mo mogameng ka go farologana. Khomiso Maphanyane le Tsholofelo Chepete. Tiro e rulagantsweng ke khamphane ya Big Dog e kailwe ha e sa akaretse badiragatsi ba mmino hela mene ya akaretsa mehama ya kapei itshireletso le wa dipalamo gareng ga emeng mme bana le sabe bana ba tswa ka madi ntateng le bodiragatsi jwa bone go ba tisa moko go tswela ba dira kanata. I want to highlight that having an opportunity to be exposed through performances is a powerful motivator for any creative person. It also builds confidence in oneself. The previous roadshow did not only accrue to the artists, but also to support services such as accommodation and catering, security and transport. It had numbers, 210 local companies. 210 local companies were engaged. Ising Big Dog Hela. 19 staff members were hired directly by the Big Dog company that facilitated the road shows. Furthermore, 4 strategic partners were also engaged. The road show will cover all 31 districts and will be concluded with a boot camp followed by a finale event at which the overall winner will receive a car, while others will also receive worthwhile prizes. All the events will be documented to be broadcast on BTV. Morotetsi wa tiro e o re thato sikwano yo tlwaelesegileng ka leina la DJ Fresh o rotloeditse badiragatsi go nna le dithamo tsa motia gore ba kgone go phadisana le ba mahatshe a sele. Our nation continues to invest in the creative industry to transform us into a knowledge-based economy in line with the National Vision 2036. Ideal of sustainable economic development. As the media, as a community, as a nation, we should strive to build, develop, and of course, contribute in no small measure towards producing creatives that can compete regionally and globally so that they can become internationally competitive. Our role in Wehela, to provide a conducive environment for the development and nurturing of the creative industry across the country, to create value chains and entrepreneurial ecosystem to enable us to become active players in the global creative space. Project ya DBS Roadshow rona go tsweng ka ko bomo. E re bereketse last year. I had this
project re bereketseng ka teng in terms of membership drive in the country. Le gone go godisa talent, because our responsibility at Botswana Musicians Union is to make sure that we nurture talent and get to expose it to the global world. Ofisi ya Gatautona e kaile a ikemiseditse go ema badiragatsi nokeng gore ba tege mo ditirong tsa bone. Khumiso Maphanyane, Botswana Television, Gaborone. Mookamela mapodisa a iseng a sa aparo a Crime Intelligence Bureau Senior Assistant Commissioner Nunule Setedi a re mo bekeng eno ba sepodisi ba tshwere batho ba feta 30 ka ditagi tse di farologaneng. Senior Assistant Commissioner Setedi a re ba tshwere batho ba mo letsholong le le tsweletseng la makalana a itshireletso le le itebagantseng le go lwantsha ditiriso ya ditagi mo Gaborone le metse e mabapi wa Betsompulubusi. Seemo sa ditagi se tsere phekelo e sele mo lefatsheng leno. Bomme le bone ba setse ba di gwa pele mo go rekiseng ditagi. Mosadi yo ke mongwe yo mo palong ya batho ba ba 13 ba ba phorontsweng ke ba sepodisi sa Botswana mme a hitlhelwa ka mephuthelwana e go belaesegang le tagi ya katse. Tshwaragano e ya makalana itshireletso le lekalana le le tlhomilweng la Drug Enforcement Agency go supagala fa le ntsha maduo ka mo bekeng eno e le nosi ba kgonne go nna le motlhala wa ditagi tse go di tswang teng. O ka bona re malatsi a le mararo gore on average we are arresting 10 people per day. Go spensa gore ditagi tsa rona di dintsi. Mme kana ditagi tse bontsi ya tsone ke bue hela gore ga di dirui kana ga di lemiwi kana di manufacture mo Botswana di tswa ko mahatsheng a mangwe a bapile le rona bontsi ya tsone. Jaanong go na le mekgwa e leng gore ba ditisa ka yone, bangwe ke ba leng gore ba ha go romile diteraka gore di go tsa dithoto tse tshedisang batho ka kwana, ha di boa kwa di tshotse dilwana tseo ba tsenya ha gare ga dilwana tseo ba tsenya tsone ditagi tsa go nna jalo. Be le gore bo truck driver ba duelwa sengwe gore jaaka o setse o buile tumelo le boammaaruri ja kgang ke gore ditagi di dintsi thata mo bananeng, mme anong re na le tumelo ya gore ga re ka kganela tiriso ya ditagi mo bananeng go raya gore tota re tabe re kgonne gore kokomane e tang re kgonne go e boloka. Our intention is really to save the next generation, most importantly. Re lentswe makalana a tsweletse ka go phuruphutsa le go tshwara badiramolato. Tego kwa go ba banang le maikarabelo a go sekisa babelaelwa e tsweletse go nna sekgoreletsi mo go lwantsheng seemo se ka jana badiramolato ba tswelela ka go nna mo setšhabeng. Gone mo hela ka bogone is a recipe to encourage people to continue kana go tswelela ba ntse ba dira ka gore ba itse gore la a tshwere wa go tsaya malatsi a le kae, because molao wa rona gore ha gongwe 48 hours detention. After detention you go to court, we le gore kgantele o hela o hilwe bail a ba bo a tswelela gape. Jaanong ke gone mo reng tota hela ke gore maikeelelo le maikemisetso a mapodisi go tshwara batho is to bring these people before justice. Senior Assistant Commissioner Setedi a re NAKO jaanong e gorogile gore lefatshe leno le tseye malebela mo mafatsheng a mabapi go hegosa ditsheko ka se se ka thusa go gokotsa seemo sa ditagi mo lefatsheng leno. Wa Betsompulubusi, BTV News, Gaborone. Motho etso a re di gate gone foo mme go gakologelwa tsa sekgwa kgante jaana nako e roba bobedi mme a re jaanong a re tsaetsa metshameko. Regional Charleston ana gonela pego ya dikgang tsa Setswana nna ke bidio hela gote city ke a gakwa amogela tsa metshameko. Modula setilo wa setlhopha sa Veda Athletics Club Tshepiso Kashiwa a re mabelo a ka thusa banana go nna le tebelo pelo le maikaelelo a phenyo selo se ba ka se dirisang go tswelela kwa sekolong le kwa meberekong. Kashiwa buile se jaaka gone go simolosa semmuso setlhopha seo kwa Veda se se itebagantseng le go thusa bana go epolola le go tsweledisa ditalente tsa bone tsa go thuba lebelo mo kgaolong ya tsa bong bogolo jang ba ba sa dirang sentle mo dithutong. Ke o lebogile Radipotsane ka pego. Mokgatlho wa mabelo wa Veda o simolotse morago ga go lemoga go sena yo katisang bana ba ba nang le kgatlhego mo mabelong. Ka jalo o soletse go itebaganya le go beta talente ya bana gore ka moso ba emelele lefatshe leno ko dikgaisanong tsa mabelo kwa nte.
te ga se project a sekolo ke tutu ba tshwantsa nna ke dilo tsa sekolo ga se dilo tsa sekolo ke le thulaganyo ya mo motseng mme bana ba sekolo ga re ka kry-a irang ra ba kgaphela kwa ntle ka rona nakong ya gompieno go santse go sena school sports ga re ka kry-a ba kgaphela kwa ntle ra ba godisa a re ga re ntse le lebile le bua le batsala le lona borre ra kgare le ba gakololeng gore bana ga re ka kry-a ba kgona hela ga re santse re sena school sport school sport se ne se ngoka bana ba rona se ba baya sopo se le sengwe re kgona go ba lebelela o bo kgona go bona gore mme ngwana yona o ka kgona se o ka se ka kgona se mokgatho wa kgoletse tiro ente ya go tsosolosa ditalente tsa bana go bantsha mo mabile morago ga go hetsa dikolo ka se se ka thusa bana go ikgapha mo go tsa botlhokatsebe di akaretsa dinotagile tse dingwe Tlawe last year I simolola ke nna captain wa Tlawe and ke taboga 100 meters le 200 re simolotse di-competition tsa rona last year and no go le thata but mme re ithutile go le gontsi and re na le tumelo ya gore re tla teng and ebile re tla kgona because bona na mokalagadi ga rena club ga rena eng ke bona gore botoka gore ke movele gone mo clubong ya beda mme ke tla trainela ke ntse ke le go drive individual training ga go nna go tripping bogolo ba ntse ka gore ke nempole gore ke yone club ene gore e tla nthusa hela because ga ke nako ke nnang teng go mahelo a mangwe ene go gore club di teng o puditse kiteo re o puditse go tlhoka tsebe ga bana ba kgaolo e ka kwana ka 100% re tla kgona hela jalo ga re rotlhe re ka ema ka dinao ra ema group eno teng ra ema WAC no teng ka shiwa kopile dikhamphani maphata a puso le sešhaba ka kakaretso go thusa mo kgolong ya setlhopha gore bana ba kgone go ithelela ditoro tsa bone mo go tsa metshameko ke o lebogela Radipotsane Botswana Television Veda mo tse dingwe lekgotla la Botswana Football Association la tlhamile komiti e tla thusang go kokoanya 10 million pula e o tlhokegang go thusa setlhopha sa setšhaba sa kgwele ya dinao sa bomme sa the Mets go itlhokoletsa kgaisano ya sejana sa Afrika sa ngwaga o tlang kwa Morocco. The Mets iponetse phatlha kwa kgaisanong eo morago ga go fenya Kenya ka palo gotlhe ya dino tse 2-1. e re jaaka Motswana a re moroto wa ese ga o yele lekgotla la Botswana Football Association le bone go tshwanela gore le itshwaraganya le bana le seabe ka go farologana go aga komiti e popotla ya bomankge ba ba ka dirang tiro ya go kokoanya 10 million pula yo ka botswapelo. We are putting up a team of experts or expertise to raise us the money, both within the FA and outside in the corporate world and business world, to raise us the money. The budget is defined. The greatest cost in football is your traveling. More especially we as Botswana, our geographical location does not favor us. For us to go to Turkey, you have to go to your Qatar, to your Dubai, sometimes even go to France and then go wherever you want to go. So the greatest cost is on traveling. Maikelelo ke gore madi a thuse go nela the Mets ipaakanyo e mashetla. When you went to WAFCON 2022, we had about 4 to 5 million that we had to spend. And I tell you, we played only one friendly match against Zambia. Only we went to Zambia, we played 2 matches. And then the last camp was in Morocco. And we struggled to get some friendly matches when we had Morocco. So that has taught us a lesson. With the potential that the Mets have, now we have scheduled 3 training camps. One in Saudi Arabia, one in Turkey, and the last camp will be in Morocco. And we want to play very strong and competitive teams when you go to those camps. And that is why we need 10 million pula. Mo nakong eno lekgotla la Botswana Football Association le dira mokwalo a ikopelo madi kwa lekgotleng la Botswana National Sports Commission le le nang le maikaelelo a go duela madi a batshameki ba ditlhopha tsa setšhaba fa ba le mo kampeng. Tlamelo Montshwisi, BTV Sport, Gaborone. Sejo senye ga se fete molong sa metshameko di wela gone ho mme a re lebetse di tla latela mo the day break di latelwa ke tsa seemo sa bosa.
moso go tla ikutlwetsa go le mogote mo dikgaolong tse dintsi tsa lehatshe leno re tla gatisa magareng ga 20 ko Veda Jwaneng Mahalape le ko Selebiphikwe go eng go 24 ko Maung. Mo tshokologong gone go tla ikutlwetsa go le bothitho mo dikgaolong tse dintsi re tla gatisa 27 ko Good Hope, 29 ko Maung ga mmogo le ko Letlhakane, 31 ko Francistown, 22 ko Mahalape, Gaborone ga mmogo le ko Gantsi. Ha ko Veda le Tshane gone go tla ikutlwetsa go le mogote re tla gatisa 33 ko Veda, 35 ko Tshane. Mo mafelong a beke go dikgaolong tsa borwa botlhabakgatleng kweneng Solsorebe go thibile go na le kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadima mme go ikutlwetsa go le bothitho re tla gatisa 32 go eng go 33. Ko kgaolong ya Gantsi le Kgalagadi gone Solsorebe go thibile ka bontlha bongwe go na le kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadima mme ko kgaolong ya Kgalagadi go tla ikutlwetsa go le mogote thata ka tsatsi la Tshipi re tla gatisa magareng ga 36 go eng go 38. Ko kgaolong ya Tshobeleng gabe gone Solsorebe go thibile go na le kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadima e anameng go tla ikutlwetsa go le bothitho jwa magareng ga 28 go eng go 32. Ko kgaolong ya Legare le Bokone Botlhaba gone go na le kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadima e anameng go tla ikutlwetsa go le bothitho jwa magareng ga 27 go eng go 31. The road to destiny is not paved with brick and tar, but with vision and determination that unveil over time who we truly are when we get there. The Ministry of Transport and Public Works has embarked on a journey of transformation to enhance the efficiency of transport system in the Greater Gaborone area. This journey of the Greater Gaborone Urban Transport Improvement Project is funded by the Government of Botswana, assisted by the World Bank and OPEC Fund for International Development. The ideas adopted through this transport improvement project will for the next 25 years transform Greater Gaborone to a mobile compact city based on concepts of urban transport development in relation to land settlement and use. Wasting no time and without a moment to spare, the government of Botswana, through the Ministry of Transport and Public Works, initiated the construction of 3 bridges or overhead crosses along the KT Motsete Drive, Western Bypass. At the junction with Lobatse Road, Game City Circle, Willie Siboni Road, BTB Circle, and Kudumatse Drive, Rainbow Circle. The installation and operation of new modernized traffic signaling systems and centralized traffic control (CTC), as well as the layout improvement of selected intersections in Greater Gaborone. These projects will go a long way in enhancing critical transport infrastructure required for improving quality of life for citizens and visitors and strengthening economic development in the Greater Gaborone area. The ministry is set on fulfilling Vision 2036 aspirations for the benefit of all Botswana through sustainable roads of a global standard that promote prosperity for all. Ministry of Transport and Public Works, gateway to world-class infrastructure and transport services.